ti njihovi prikupljana na naš položaj. Uočili smo izviđače, 2 izviđača, pa onda opet 2 odaše gore sa putom. Onda smo smatrali tu, ja i moje kolege, uočili smo i ja sam sjeo na top, kolega mi je osmatrao, išlo je jedno 5 putom. Tu smo pojedinačno sa 3 cijevi okinuli, bilo je njih, jedan je skočio u vis, pao je, tako svi su popadali. Ja mislim da je bilo tu pun pogodak. Nema nosila vratiti. A? Nema nosila vratiti. Mogu je upitati. Pa ćemo, brate, otkud pije. Pa evo dođi kod tebe malo poslije. Baš mi nezgodan trenutak. Jel prekrvarilo ponovo? Sad je imalo nadzor. Ajde, zato me boli. Pola. Sam polako, polako. Kanjem, cigar je. Aj! Ući čizmu! Dobre, dobre. Dobre. Snajper jebao svoju mamu u pičku. Nakon 3 minuta, ja vojsku, ne izlazi, šlica, rekao polako. I u tranšeju pokazivam na mjestu. Je li kroz mišić ili kroz mišić? Dobro, nije li rasprskavajuće? Pojma nemam, puklo je. Baš polako. Pogledajte, morate strpiti. Dobro, dobro su to. Polako nije hiće, ne mora žuriti, jebem ga ja. Onaj put upućavaju. Slobanovo brdo. Slobanovo brdo, prema onoj kući. Onaj put se vidi. Ona crvena kuća. Obilježava onaj put. Najgore vrijeme. Sad, odakle tuče ovaj B1. I oni su kod mene oko moji jedan. Čuči, rekao, vidiš li šume, hoće li te? To završimo, rekao, ja odu u WC preko puta. A vi rekao, osmatraj ovo pa da su oči dje. Ja ispred šeja. Krenu kao. Dobro, ništa, hajde, vozite ga odmah. Ne, kremo dobro je, vratit ću se ja popodne. Ništa, ti samo u bolnicu. Nemoj ovdje, ne ovdje u centar, nego pravo u bolnicu. Hajde. Dobro. Ko je na tom dijelu, je li Zuhdija tu? Zuhdija je ovdje, ja sam na trojici, bilo dobro. Na terenu, čime ste tukli sve? VBR-ovi, Bofors, ali najstrašnija je bila raketa. Tamo gdje je pala, tamo je sada jesen. Ovdje kod nas ljeto. 30 metara iza nas je jesen. Znate li otprilike koja je to raketa mogla biti? Pa ne razumijem se baš rakete, ali mislim da je nešto zemlja, tako. Ovako, bilo je, tokom ovih 7 dana, bilo je bezbroj artiljerijskih, tenkovskih i pješadijskih napada, sve ste ih odbili. Možete li reći za ubuduće kako će prolaziti svi ostali četnički napadi i koliko su vaši borci spremni i odlučni da odbiju napade? Borci su mi iznenadili, pohvaljujem sviju komandire vodova, pogotovo. Svi su leteli, dali sve od sebe. Mislim da će biti u budući tako i kabinet neće spasti. Hvala mi, sretno. Uređujem. Gdje ona tačno pala ovdje? Evo mjesta gdje je pala, to su dijelovi te rakete. Je li Zemlja se je sva tresla ovdje kad je pala. bilo nekih posljedica po naše borce ili po stabilnost linije od ove rakete? Nije bilo ništa, hvala Bogu. Iako je pala tu u neposrednoj blizini? Da, u neposrednoj blizini je pala, jednostavno sam ovo lišće otresla, osušla trava okolo, tako. Bježi vjeri odatle. Bježi vjeri se vidi, hoće pale ovdje. Pazi ovo, neka je ovo. A ništa ne ovo. Ovo je tumba.
Snimaj Tito neće tuko. Kaži, jel ti mali imao vatru? Sa druge brigade snimaj. Jel ti mali imao vatru? Nemojte se vi smijeti, ne treba se smijeti. Ekiću, jel ti mali imao vatru? Mali vatru i temperaturu. Doće sutra medicinska sestra. Bio sam, morao sam misliti ja borac. Čemu, slušaj ovo. Brko nikad nije znao. Ne boji se mene nikom. Gdje je to crno upravo? Gdje ti? Onaj mali nije na zadatku sad. Adija, ne. On je sad na prioritetnom zadatku. Ekću. Malo. Ja bijelo se, kod za ličnu kasu, slikao se osmiđio ti je. Daj, biješ sebi, gotovi. Kako ti su ovdje dali listu? Mogu se mi listu vidjeti dati. Nije svežu, brate. Ti se snima uživo je, sine, u žiži. Pazi, kad kažem ja, pazite mutionci, man toga, pazite mutionci. Od bliže, nismo čuli te riječi. Ti su kažu. Jesi, upao si. Pazite mutionci, ostav to. Mutionci, primio. Kad prođe rat. Zašto govoljante? Treba ti vinti vratu. Gdje četvorka? Hoće li? Ekim, uviš kada je biti da nije jedinici. I subotu. Jeste. Koji imaju ordi, brate? Nismo mi pogledali. Dobro. Nismo. Samo. Dečke fine ljete, to vidjeli sam. Nemojte zjevati, dečki. Moje lično ime na pažnji, na učešću i izravno vašem baš mjesne zajednice Gata koja je dosta toga odradila shodno dešavanjima koje su, eto, hvala Bogu, već iza nas i prenijet ćemo i vaše poruke i našim ranjenicima u bolnici i ovima koji su na oporavku, a isto tako i familijama poginuli koje smo već i obišli i izrazili sve zaučešće i prenijeli. Nemoj mene snimiti neko 5 puta nosio od mene. Idemo. Dalje. Preko Senko je legenda, dajde Senko malo snimaj više. Nije od džabe izvrsta za Svi smo legenda. Vidite zove. A nema lovi? Ispite? Nema lovi? On može čovjek ljudi na trgovništu više i vraći. Nemoj nego. Znači šta ti kažeš izvod? Ti karlovačku pivu jebi. Nećemo u slunju. Pozdrav. Pozdrav, Rike. O, Agica, gdje si? Televizija koja? Vrat! Pa sve vezi! Stani. Polako. Hajde, Halina. Trčite sada.
Ono je dobro, 2, 4, 6, 0 2. Ovo je na pravi muslimanski način. Prava turska. Oni se korpus peti. Gotovo to. Slika je kako se pate borci petog korpusa. Gdje, Suljo? Suljo? Uđu, brate, mati se. Ovo je rađena. Jel Idris? Ovo je rađena naša. Nemam pojma. Kako da jesi? Gdje su ti oni? Unijeni. Što? Kako njame četnike da ih pobijemo. Recimo daj jednu. Zdravo. Komšija može. Gledajte nju. Hik. Bismillahirrahmanirrahim. Bati grlo. Jebim se. Ja. Mokiš nisi. To nisi. Niste bi ga Boga nima. Svašta pokišnjava i... Ne mora mi okišnut nikoga. Što kao šćel? Merhaba. Ti sad probudio. Nek polako, može. Tek nema tu šta je. Da idemo čisti. Kamere snima, onda ne trebam gledati. Jebati se lako dijeli. Ja imam ja koje nove još. Nemaju, Mislim je vrat. ali sa etiketom sam. Došao djeda Mraz. Imam ja oni austrijski čarak. Došao. Ne radamo. Evo vidiš. Kao što vidiš, polao. Gledaj, vidjeli, Hasi, pogledaj bilače da radi. Hoće da nas ucrta. Da budemo na prvim. Što nisi, ovo. Ne, to je voda. Ja, Kako ti? Dobro ti. Žuti se, gledam da niste još se čuvali. Nema, kako nema kao. Nema mi očeva moj. Ajde, Idris. Rado, momci. Koliko smo tu? Ajde. Do kraja. Učeli do kraja pa kod mene. Prvo, Prvo od sebe. Ajde ti, ajde rode ljube. Ajde, rodinje. Ajde pa ćemo... Preskočio se ekrama i jepo. Ja sam teže i bolesnik. Ajde pa ćemo sljedeću pod krilom onim avionom kod Petrovca. Ako Bog. Aj Ranka ne živ ti meni izdrobio. Evo je. Tako, Tako među ljudi, brate. Onda se našao Karagajec. Sljedeća u Petrovcu. A kamerman radi, on neće nikto, ostaće me. Ajde pa ćemo u Pulksu. Živ i izdrobio, brat. Ne u Bosni, ne. Ono je naše, ono nema njih. Dedovina naša. Ono je naša dedovina. Tamo s kosti moga deda Ahmeta. Znaš ti oni moji snimak, brate, pa... Ovo je ordinacija doktora Talića. Ovo njemu slažem za... Pa imali... A? Pa ćemo da pustiti te kod neseš kasetu. Kasetu? Hoći kafe vi gotovo, hajde.
Ja pijem u kavu. Evo, pa red na svoj nog, evo. Ja ima 2 tavče. Aj moj sink prismoči, Petrovac je daleko. Ne budi toga pesimist. Nadrealist. Nema, ne kazan pod ono krilo. Imao, evo ga, jedne grupe. Žvet komentira da je. Krivožbić, Petrović. Dobro, vrat. Ovako, ne vidim ovdje nijednog RPG. A ide tu problem. To je sad ovako, ne da mi nije jasno je meni sve. A znate da s tim, da vam je to sve ono što imate, faktički to je vaš podrška. Ima dosta vješniča. Vino, RPG, hoće da se zna ko je nešanđija, ko pomoćnik, ko gađa i tako dalje. Ta 4 pravca kad ne treba gledati na jednog, drugog, trećeg, svako mora probiti da bi zadatak uspio 100%. Da bi bilo sigurno da ćemo probiti, da ćemo ići dalje i tako dalje. Znači, maksimalno sami život, vidjeti, evo oni su bili, vi sad idete dva na izviđanje, vidjeti malo i teren i ovo i ono. Znači, samo prijeći, što bliže, prijeći da vidiš i ljužim ti ga gotovo. Iznenaditi ga ujutro što ranije, znači, ja mislim nego to što da ćemo početi, i ono biti sigurno, znači, pred samu, onu svijet, Da, kad je Saba. znači onaj prelom. U Saba mi napadamo. Imaš vremena da ideš gore u Saba. Nemam ja tu u Saba. Jeste vi hore, jeste vi na Saba? Jesmo. Želim sretan put jer ja ne mogu se svima biti, ja ću biti na jednom određenom mjestu, onda pomogu. Ovdje nič žive duše nema. Pa daj mojom izbliza tako. Neću, briši, ajde. Ovdje je ovdje. Mogu, ajde. Gdje imaš tamo? Gdje je on? Kamera. Čemu? Koji sam bio s njima? Daj bježnost. Seljačka buna. Otkud ti od tih igrima, a? Evo došao glum sve. Ko tebi dali? Luk je žetko. Već brzo će. Ajde, formirajte kolon pa ćemo se dole prestrojiti. Jaro, daj kameru ovdje, o, naš snimatelj, Česi. Očane se. Gdje si Azo? Zdravo. Hoću Hozu. Slikaj za vijeke kova. Pokuđeva ju. Ne da zvozdom. Ona krila. To će biti u dječjem ostrvu. Dječjem ostrvu. Ovo je krug ćete gledati. Pazi u svojom facu snima. A dobro, evo, komment, evo onoga kameneloma i onoga. Kamerom je ovdje i ne jebi džoga. To je, a ovo se zove Gospino brdo. Ajde, Gospino brdo nek ti bude desno. Ajde. Ajde, idem. Ti Gospino brdo? Evo, kobra. Pa to slatki kajšelj. Ajde, Čutunić. Evo, kobra.
Hajmo rodbinu. Za nama ti, hajdi, haj. Bilo hvala i da se malo dimi. To su najpilniji. Kud sad? Da vidimo šta. Ajmo svi sada, ajmo, ustaj, diš se kreći, hajde! Sjemo ga svi. Juta obodo. Reći obodo. Najste granate, putom, onda putom za mnom, RPG. Hvali. Hajde granate. Gdje ti bušću? Jedan bi bio. Hvala ime. Kreni samo jedno. Kačkaj. Ajde udaraj skoro u školu, jedan da udaraj skoro u školu. Škola juta ujde i stoje sada sad. Slušam ja, slušam. Slušam. Moraš noge spaviti. Ajde, udri! Pucaj, pokopaj ti, spaj posle granatu. Granat je spaj. Probaj. Još jedan, još gledaj. Slušaj me, joči plame, gledaj. Vamo, desno. Kreni ga vam. Ovoga s 53-kom. Nemoj. Bude trećeg brdskog. Onaj stari ovaj nož nema ciklara, gledaj ovo. Nećemo dalje, nek dalje. Najljepši prijem. Nećemo dalje. Ja mislim da to... Snima ono čači. A to je nož? Pokaži taj najljepši prijem. Najbolji plijen u svetom kvarcipu. Cilj. Dođe Renca. 95. Ne znam ja. Dio, aj bude napisao. Dio. A da vidim kako brat pravi. Nemoj mene baviti. Nemoj da kada da sam ja bio ovdje. Kada čekniti jebu konačno. Jesi ti Begić? Nije sigurno. Ja sam pokušao. Evo srpski narezak. To je moja jasno. Ovo je za Petrova se dobije 10 kila. Dale, ubili ste čovjeka, mogu vam bukljati u... Što me vučem uniz, uvijek sleđa. Čim ću, neće metiti. O, da možda redniku pogledati. Samo koga drugo, da?
Gdje je malo ispustite? Čovjeka naporno. Gdje malo znam? Pohodi, trovaću. Odnosno bio četvrti istražuje. A prvo je četvrti pravac na ulicu. Čem se si došao? Komunikacijom ovdje. S lijeve strane komunikacije. Ja sam, evo izdižu plako. Odmah nastavi pokret, odmah. Dobro. Nije gospodin. Sad vidimo škidu, da? Alčiću, kako je Alčić? Kad budem tako. Uje mora obavezno. Uje obavezno. Pijeće, jedno i biće dobro. Samo te druge. Nemoj ići bezano, to je bezano ići gore. Tako je išao. Ja sam u prvi vijesti, ja jutro. Ali sinoć, ja. A nemoj njega. Njega ne trebaš. Evo ga ne snima. Bolje pomoćnik je. Zadog je mu. Ovo je slip. Uzma je Lazarka, vjekovna ognjišta. Vjekovna srpska ognjišta sad uzma. Snima su Hamse. Uzeta s onog. Evo se uzeti. Evo vojski sad ono šta? Iz leđa. Sad evo, imaš srpsko darstvo. Šulja već. Nemam ništa. Tamo bude. Nisam kako vide jedan. Kako je Čemo? Čemo? Ti mogu ovako što sad obrnuti, ne raži. A to vam treba? Ja tipila, što sad ti tipila oči? Jel bila, sve ti tu? Evo ga ovamo, evo ga dole. Koga? Ajde se, kako ćemo gore tražim naš. Šero, pa šta radiš ti Šero? Šero, šta radiš sa ovim tekpičom? Šta radiš ti? Šta zajebavaš ti da te? Ovo ne znam, povedi se. Bitne beli. Jesu, ti se snašao, šatorsko krilo je tu. Evo stari, ja držim maštu. Da li ja? Stari, kako ti se osjećaš ovako na ovom vremenu? Ček, kažem ovdje što ne imamo komšija vidjeti. Čekaj, će evo da ga obuče. Daj mu voda. Jarovane, daj je vama mi je bijen. Prijedu. Sad oča i sina s njim. Evo, prijedu. Brada, oča i sina. Brada, O, to se... Tako. Skini kapuljacu. Ajde, da ti uvedi jedno. Mora. To, brada. Gdje ja vidim sve?
Sad i ove vamo ljudi. Ovdje su bili džeda i unuka, ova, tata ti čini. Jes. Valjda si vjedno živijedu. Zajebavać ti ljudstvo u kurcu. Ne znam, neko je to još Nego u centar ili za njima i čiću bogu. Bodru. A? A? Ajde, Miloja, prednjući i tebe ga tu kromo. Ajmo, dečki. Evo, sad smo na program. Fer idu uče. Od djeci krivi. Ko Hase, gledaj Hase je. Gledaj Čelebića, gledaj Šabana i Čombe. Hajmo, čemu, hajmo. Gdje se svjetići? Nikaj prave ljudi. Kao da ovo nije Srebrenica, materiju. Hajde, Polona, hajde. To naš svoj nemaš. Treba klub, razumiješ? Dobri sam radio ovo dana. Egi, ti kažeš ovako. Kako što dojmiš? Pustite me kući. Tako je, kad on taktiku priča, a? Jel' Ramze? Kad on taktiku... Živili ljudi. Ja sam slušao. A sutra u ključe pira. U ključ. Danas, kako sutra? Još malo odmaram. Ne nam u do akumulatora, ne. A? Pa isti na test ne možeš ispuniti. Aki? Nisam. Eno ga doli. Čekaj, što? Eno. Evo ti. Ej, jebi ga, ja sad uspio, ne vrši od kafe. Onda će popišeš ovo. Ne treba šuriti, ne treba. Treba meni. Možda Ovaj kafu pije kod Turčin. Ti piješ kafu kod Turčin. Ko ja? Gdje brukšnost? Evo došli struje. A nešto je brat poginuo, nije on nas koji sam došao. Moguće da je. Brat poginuo, hvala. Rekli on da je on tužan bio, ako ne treba vama rekli. Jedan redio, dođite svi u hotel. Mi smo jebe majku, oni imat kari. Mi s direktor bolnice, nek dođe oni civili, ja ću im jebat. To je pošteno. Moja šteka će neko misli tebe. Gdje spio? A? Prviš ti izašao malo uvijek snimimo tu. Oni se brinu da vojska ne bude gladna, žedna i td. Tu je logistika 500, druge Viteški. Dečki, tu ste naumili, ne? idemo tražimo šepce za Sujim. kolač. Evo, prijatelju. U Sarajevu. Beš ima da kaže... Te Bešo, sipaj piće. Ja što ti stalo piješ. Ne ti guraj nosu pušku, tamo ti ne bojim se ja. Samo zbog njega. To je pravo da čuje. To je najveći moralist u pedoporu. Najveći. Ko je najveći moralist? Bori se, ratuje, ide, žika i... Stvarno merhaba. Ja sam tražio. Ovo novi merhaba pozdrav u Petru, da ne bilo mu je pomoć Boga, sada je. Ne treba muslimon. Jel kum umre? Ide prema Sari. Čemo, jel to moj kum? Čemo? Ide prvi prema Sari. Imaš nešto da kažeš, prijatelji? Imam za tebe da te snimim, Jan. Jel to CNN? Jes. Mogu li da kažem ja nešto? Kaži nešto, kaži. Za CNN. Ima optiku neku. Ajde živio, hej! Pa reći jebete, snimamo. Ima optiku. Ali ja i moje društvo idemo za Banja Luku. Tako je, ako Bog da. Svaki Ne znam, vi gdje ste? Tu! Čemo, ovo Čemo! ne snimio. Znaš te? Ej, idemo dalje prema... Razgovarat ćeš lično sa mnom. Idemo u luku. Jes, sir.
Idemo u Belu Luku, čuo? Belu Luka, naše mjesto. To je naše bilo. I bit će. Pa normalno. Ajš. Gruh, pod drugom uglavu. Sami ste tamo. Tam pred brigadom, ja. A joj, nemaš ti nijem drago. Paki, ne misliš... Znaš što je bio napravio ti? Snimam kamera. Jeboj. Ne mislim beret. Što ćeš pa možda je... Ugla on je jednom. Šta mi je bilo? Mislimo šta je reći. Ko znaš šta je ženska preživlja? Gdje? Imamo komšijsko jedno... Mislim samo da on tamo uživam. I mi se i patimo i uživamo, jebi ga. Samo fali nam čemu i se nada nam razvuču, brava, muzica. Pa kakav cijena za nam treba. Aj živio. Da on malo svoje. Ađe, živio, Ađe. Osvira. Ađe, živio stari. Opa, šanje. Amri, gdje ti Amri? Gdje ti? Kako si? Dobar ti. Malo nas ovo. Dobro, vi stari idete napred da me ovo sliči nikao. Da, vi ste mi brali, galamili ste na mene kad sam ja krenuo iz bolnice. Kud bježiš, vrati? Jesam bio pravo, kad si krenuo. Ne, nisam ja tebi ništa rekao, znaš što je galamio. Mi je sam kuća toga kompanije. Kuš ti, vrati? Koga je uzeo? Vi ga uzeli. Naš predsjednik, bivšeg predsjednika. Evo vidiš kako im je država vrijedna, njihove pare nosimo po... Evo vidite. Gledite. Kiko! Ajmo! Rekao, ne znam, ali znam jedno. Jedno nosim štemajz i čekić. Špicastu stijenu, ja sa bataljonom i šteme. Viš 3,5 godine izvještaj iz Sarajeva, samo špicasta stijena. I neće više poravno čujem malo joj jebem štemajzom i čekićom. I neće više biti špicasta. Tahirović, jel tako? Ne znam ja. Kako ne znam? Kako ne znam? Nema 8-4. Ima jedan u gepeku. Tek predajem ti je kad krećemo, ovo je sad usput dok je lakše. Šta je na čelu? Sirovaj sura. Nema, dogovoreno. Hvala ga, koje pužiš? Sirovaj sura. Pobjeda! Srbijanska pobjeda, naša će pobjeda biti. Srbijanska pobjeda. Brnos, vijesti šta? Ti slušaš vijest, da? Tek mu je ostao tamo izgorilo. Dedo odmaraš, a? Dedo izgleda... Koliko? Komandant Tobić je avion samo kapu. To, naćemo to. To bi lupi. Ostave te gore malo više. Ja ću im dati poguz. Ja ću im dati poguz. Jaka ni? Šaj, trici. Skip kaprite, poznaju. Šta je to? Pasuljček, a? Pasulj. Aha, sad čekaj, je dole će... Gdje je dvojnič? Ajde, jesti. Dulić. Šta ti fudu igrate? Video igre, a? Ajde, hoće ga ovaj suncopran. Kare kad ispuni isprema 1000 maraka. Gdje aktiviteta šešći malo, dečko. Molim. Krijenta šešći. Znači kad vidiš da igra vi, nemoj vidiš da taj kus sam. Viš to? Šta ima viš? Jebe, kaj malo popi, ej. Aj malo, idemo do Belu Luku. Moraš svako jebje. Pa mora malo odmor. Popiti nešto do Belu Luke, tako naš konjak je tako. Moramo uništi Srpsku republiku. Moramo uništi. Elba rođe. Ovom snim, matri. I ovu put, vidjaj. Sujo, sikio si. Ovaj časak pijem, ovaj časak. Dete si igri, da. Ćao. Polako, safete. Kuda si požurio? Pravac škola. Evo mene, tu smo. Tu smo. To brada. Aha, ja znam. Joj, ćemo samo nas.
To ljudna nas dvojk sam više. Evo ovdje! Okšice za nama, okšice! Čemo! Ajde, Zulči. Kamera, stop! Nemoj opavno, snima sada! Nemoj biti. Ovo je tu! Rađe, to! Snimaj! Plakat, kaži. Ajde, Rođo! Slikajemo! Nemoj njega pomoći. Napkon, stegni. To, Jaro, skini. Sodja! Ajmo. Ovo su moje, ne moram ništa zavrati. Biće bolje. Imaš sam volj za put. Šta kasniš? Ovo samo otkreće leđa. Šta da se? Pa kad nešto? 500 šeta. Po ključu šeta. Hvala dragom. Nemoj niže! Pa to šta? To Pa to ja fatam. To pa. Aha. Nemoj pogrešno. Pa ne, dole ne dižam. Ne smijem. Evo me. Sve za blizinu. Ajde, to se zdravo. Tako, a? Tako i treba. To. Gdje opština preladanje samo ovdje? Ništa opština, crvena. Kako znam, ako zovem za što? Rodu nikad bolje u životu. Ovako nerhatnije. Odmara se, a? Svaka čast. Nemo da pucam. Evo ti po ovoj. Gdje ti fest? Ljudnom fest. Ovo je moja stavio na kam da drugi. Ermin. Majko, šta je ono? On ne snima bola ništa, pusti, poliva to da vidjeti. Uzma ušu. Ajme sad na naš. Ajde, diš se bereš na stazi, zadego ku. Moraš. A? Moraš se čuvati od budale, vidiš šta radi. Jel vidiš? Akija. Jedan smiješak, jedan mali smiješak daj za televiziju. To je snalaženje u prirodi, ako koristiš voda blizu, to, rijeka blizu, kupanje, brijanje. Kupanje, brijanje. Tako smo snijeli Samo, onaj leti, onaj pred kameru uvijek. Ne, ja ne leti, mene moj slike. Kako je sve jednog se? Šta? Gledam, kako ja. Gore je neko od njega čini se. Šta smisliš? Jel de? Pa da. Snim kako sam ovako se smrzao, vidio. Sada ćeš biti pred televizora. Hoću? Hoćeš biti Sam tekli naš. Neš biti televizor, nemoj ni snimati. Kao mu je noć bilo dugačka. Nek nas makar vide preko televizora. Ko ima struje, nek vidi, ko ima, ako nema, nek opet nema. Stane tu. Javljamo se između ruke. Došle će, stići će. Šabane svaka čast. Moj teka na afis. Nemoj mene, nemoj mač. Šta ima novo recimo? Pa ima svašta. Evo, hoćete kafu jednu. Idemo dalje. Navaljamo na kafu. Ovo je američka. Kako se osjećate? O, super. Stalno oprez, a? Evo.
ne mogu na nogama stajati. 15 i 9. Možda nisi ja 7, čekaj, 6 bilo kad smo kod idemo. 6 i 7. Biće neko. Idemo da opet ti snimat, ja vidim. Ne može, hvala da me zepa. A? Poš kafu. Ej, daj. A? Ne kasni, daj malo vode sam. Jesu, kako se osjećaš? Reka, ovo je... U Mrlogu. Evo. Ko je što je to? Švapski, tako je, njemački. Kako je treba staviti to? Što? Ne treba da. Poslati na ritu. Imate? A biješ Handu, ne bih htio gledati. Šta bih za Handu? Handu! Gdje je to? Ovoga, da, Vujić. Šta? Da tako ovaj put i ovo gore. Kad pokazivao Lipće u kuću, gdje je ovo? Ono, gdje je zapalio? Da. Nije. Tu kuću zapalio? Nije. Je li njemu pokazivao? Ovo je pisno gdje je. Ovdje su 4 bila u tu, napred. Napred. Evo da sad stvari. Da, pred ja vidim ovo samo. Vidio šta kuću. Ovo, nema stavno, ispred. Da. Na kraj kuruza negdje na kraj kuruza. Hajde vidimo. Gdje će? Ovu kameru ovdje je Bog. Možete vi zapao? Ako imaš. Ja dijelim. Sada slušam kaj kad slušam. Bilo sam. Gdje si? Idem malo. Kada? Dede, prijatelj. Šti bilo ovaj? Jovan ti vidim da ti imaš toga. Ajde, prijatelj. Dede. Ajde, ovako. Točka. Čuje sve. Hoće. Nemoj me. Aro, pribrojat ćeš se. Neću. Gotovo se zgubio, samo trpa. Aj, kruha, 10 kruhova. To šupica, a? Od ove gospode nema, nađu nas i u šupicu. A, Bog, To je prednijih malo. Sad ćemo. Pazi, mačka da možeš voditi preko nje proći. Nema, to ti vidiš tu. Koji babir? Babir i malo droge. Malo droge. Ajde, Mama mija. Samo sve kad nema bez toga ništa. No, čarap. Uvijek bez prati, ha? Kakve čarape imao čara, kakve čarape. Može dobro, vi imate pregled. Nemojte na oružje. Mi smo sad došli, mi smo gore bili. Pa znam da ste vi, pa nisam mogu nas naći, mi smo došli mat sad. I uvijek kuću ostojili. Kako je rekao? Mirso, šta je ono podijela rekao? Malina kako? Ja mislim da je na Gorjevcu. Kaže kad dođe... Šta kaže vijest? Ništa. Sad ćemo mi u Sanski most. Trebalo bi što ne znam. Priprema ih. Pa ne znam da to mladi jedan i drugi je. Snimam stvari. Daj se snimaj ovdje. Vići kako je konoparić. Nemoj to prljavo i... Žence ga onda natjerati za... A, kod točak. Maša ova. Jel' kaži šta radiš? Evo pečemo kruh. U koje se Alminjevcu?
Kljevcima pečemo kruh. Tele se peče na ražnju. Komandir odeljenja Živko. Milinko Panko. Gdje je Libić? Pošalju Vojtmir. Blaga. Šta je?